Kajing pulih na ka gospel kat kum Lukas, kalandong ke baningkong, kadekhat ke balai pu khandai, hadu usan pu hendriu. Om Slam hadin ke Maria kala krek la krum, bat kala let bak syarilung, syakashnong haju dia. Kala let sying Uzekaria, bat kala ai kublai ya ke Elizabeth. Haba ke Elizabeth kala yo asngau ya kajing kublai ke Maria. Ikelung haka kupok jongka ila kenji. Ka Elizabeth kala dabda umin sim bukut, bat kala perta da kasur bajam. Pilong ka balakirku na pedengki kentei barok, bat balakirku unlong ukun bepin sakha. Hatu ngadei ke bakat ke kemi utrai kandawan jngoh yanga. Ngatang syok sngau ya kajing kublai jong pi ikelung hapok jonga ila kenji da kajing kemen. Suk mapi ke balanget baka ketien utrai kan saurlong da shisha. Ti ke Maria kalaong. Kado nur jonga kayaro pendan buram ya utrai. Kamen sim jonga kasyat kemen ha ublei unong penim jonga. Naba ulaken mau yanga kasyakri barit jongu. Baro teng bendriu ki bansawan kin sakhot yanga kabalakirku ubadon bor ulale ki bakrau hanga kabakut ka kerteng jongu ule isnei pateng la pateng ya kitu ki batieng buram ya ulapen ya kabor ba daka kesangti jongu ulapen kulmar jingmut ya ki basarong haki jing perkhat bari jongki ulapen yar khet ya ki bakrau bor bat ulaken tiu ya ki barit ulapen kedang ya ki batangan da ki ki babaha bat ulapha no thali ya ki barius pa ulabat ila ka kular haki kupa temen jungi bat ulaya rab ya usyakri jong u Israel ulaken mau ban pen ya la ka jing isen hau Abraham bat haki kun ki ksiu jong u jiunom ka Maria kala sa lai banai bat ka Elizabeth bat kasalit pai shalaye. The Gospel Bukud Utrai.